Oriyo muhezi wa Town Clerk ahabwa municipality ya Kabare Eric Sande yashobora ko government generiro kuboneza indembozo no mwihanga itwe abantu tukabaha ubwire kugira ngo beterekanise twabaha ubwire esande kwibiri ezenyuma tutubagambira kandi nabone bacimanya abaryo mu mateka nibacimanya abatari mu mateka nabone bacimanya mwenu itwe ibirabe na munana nituza kutandika nitwe implementation ya trade order ejo yagira ngo kutandika nizo baryanye ncyakare nheja kuba ntarabame bikwekweto okurabura abashubuzi okugira ngo barjo mu myanya ryo batashemerera kuba barumu mwenu kutandika na nyentsakare nituza kuba tuyine drive tuyine motoka ekurabo mu bantu hariho abantu abatari kuhurira radio abo kuba tutireho ibirango binjumu aha radio nangwa na TV ebintu bitubigamba konka hariho bantu nibasiba mu business konka atagire bwire bwo kurira radio nituyenda kutandika na nyentsakare kuraba mu na drive emotoka eriho bari kugamba bagambira abantu ebiro 30 amini ebirabe na munana byo kwezi abantu kuni tubane tuyenda mu etawuni etebekane yashobora kubi no butare buru kumara ubwo abashubuza abo barazemu ubutare bwera butuyire muri gukora buri ready akabugonje kazitire twatwino ruciko turi kureba harimwe myanya yengahe abo kuba nituteko kumanya harimwe myanya egineji tutakagira mu tuyenda kutaya abantu hazokashanga atari myanya yayihanangiriza buri muri kumanya ngo naguruzo mu mwanya gutara mu mateka okubasa kurgaho bucarakare okwe haro kumubinganinga kutware bintu bye urabe namanya ngo atari mu mateka business yeye irya hantu atashoboroke ibirabe na munana arugeho tutakizire kugira ngo tuyija ubundi tutakamusisire Gashakwa Nelson Imbisuwe.